Good morning, good afternoon, good evening. Maya pa Aldo Kabalen. No ka rin kayo man partining yato manalbek in television man o social media. Iniing bawaling chismis at ako, Sonia Soto. Kareng mga labasan Aldo alulwala rin kaya katamong reporters, ikitala rin balitang hingkapanwalan mi, dapat tamong pisabihan at mas dinanlino kapamilataning kaya katamong programa. Abayan da ko rin kaya katamong talasuyo ay Liana Canilaw, Jenna Lumbang Parungaw at Paulo G. Santos. At in tamong bisitang akayabe king programa tamong yening aldo, banlinawan ng pisasabihan di king prize cup king abias. Akayabe tamo via Zoom, Ma'am Christina G. Manalang, Provincial Rice Program Coordinator, Ibat King Department of Agriculture, Pampanga. At in tamong atlong makapanahon at maulagang balitang pisabihan, king episode tamong yening aldo. Metong king mapaling pisasabihan niya ni in Executive Order 39, inanunsyo ning Malacanang inyang September 1. Nung nuka rin mika price ceiling king abias. Albentaya po in istoryang ayni. Inutos ng Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Mika Price Cup king abias king mabilog a bansa. Pauli ning pamagtas ning retail price king merkado o itang kilo-kilo mo ing sasalwan. Inanunsyo na itining Malacanang inyang September 1. Agpang king Executive Order No. 39 ing mandated price ceiling para king regular meal da abias, 41 pesos ya per kilo. Kabang in well-milled rice naman at suking 45 pesos per kilo. Sinabi ng Presidente na ing mandated price ceiling manatili ya at may patupad kabang ene babawian. Makadepende ya kano iti king rekomendasyon ng Price Coordinating Council o ing DA at DTI. Ding retailer sa kasabi ng CLTV 36 News, sasaying sing king utosay ni. Kabang ding consumers, lakwas ding magkasakit king bie. Matulala king kimot ng gobyerno. Sa isang sako, 20 to 30 pesos lang. Yung tawag doon. Patong po. Patong. Tapos ang taas ng namin sa bigas. Siyempre, may manulugi talaga yun. Kaya rin makakalugi. Isang ito. Bakit po? Kasi sasagit na kami, sobrang atas na ito. Sumbay pa isip ng presidente kami. Sana tuloy-tuloy na. Okay? Pisabihan taning kaya katamo mo mo ng topic. Anang kanyaman king pakiramdam itang yung gobyerno magmalasakit yan itang ating announcement na magbaba yung presyo na ning abias. Ninong mga nasi kaya kayo matalik mga nasi. Ako medyo matalik kung mga nasi. Makapilang kantasa. Mga average po, adwa at dua. Karakal, ika. Ako ma'am, medyo aliko makain kaya nuling ako mga nasi po. Baka santeng niya. Kasi binawal da ako mamangan nasi kanya. Ako masyadong mamangan nasi. Pero keraklan mamangan nasi. So, kung nangan tayo, ma'am. Ma'am, nano po ing meging sangkan? Ma'am Christina, nano po ing meging sangkan? Bakit may palwal yung executive order in kakatamong presidente? Talaga bang rampant o laganap in price manipulation keng abias? Mag-implement siya po yung kakatamong Pangulo para po magka-rise price ceiling po. Banda po, accommodate na po sa liwandeng kakatamong consumers in bigas, in abias po. Patutuan na po ba ng DA kay Pampanga in mika ka price manipulation? May dirutan nyo no po rin palengke kasi September 1 po niyang palwalde po itang announcement na atinang price cap king rice. Dapat manibat po kanita ang ganang yeni at dirutan na niya po ba ng DA ang po ng DTI ken kaya kayong Kabaluan, dening palengke, at mo po kenikin San Fernando, o karening niyaliwang lugar, ketikin Pampanga. Ma'am. Dinurot na po, pati po rin kayong munisipyo, banda po pabalo, nung naniya po kayong palengke, in existing price po pamisalida. So, makanita po so ating kaya po kompletong data, nung
makananiya pong meging makanita po presyo, 41 po ang pong 45 in-implement na pong rice cap po. Okay. Ma'am, kunangan ko po rin reporters kasi rin reporters ni dinurot la Kaya maglawe din presyo kin palengke. O, buri mong ikwento yung ikit mo rin palengke, Paolo? Tutita, rening kay magtinda chison Misdan lang mulala kahit ang executive order kasi kapaka ngaran ulimbalo mi napo niya yan September 5 effective. Itang effectivity September na 6 niya napo niya pa ini. Ila mo naman nila intindido kasi kanu naman kanu may konsultan niya chison nga nang quote ng talan purang abiyas yuken itang regular na magkano ikit mo? Mura na yung kai, 40 baby. Kahit itang regular milled rice at yung kai, 53. 55, may nakit po rin. 55? Alam Ikaw, kai. dinurot ka Yung naman. peka mababa po wata king ngiles ngayon, niya chuya mo king 51 to 52 ikita mo po napon king pa magkain. Mag-green siya pa rin po king makanita yung presyo na ning abyas inya at itamamurin listaman maging effective na napon. Then kaya katamong magtinda, lila pa rin makatugi uling itaping stocks da itang seli, raapin pa rin itang presyo, matas pa rin. Eda naman po malyaring ipisalita na ketang presyong palugi. Nung kay City of San Fernando, di ba mami tayo po i-Paulo kay Angeles, kay City of San Fernando naman, at actually pangurin po, retang presyong mag-range po talaga kay 50 pesos plus. Pero ati naman po tinuki naman po, ketang 41 to 45 pesos. Inya mo po, limitado ma'am, impamang isalida. Yung 45 po, atin po limit. Atin po limit? Pilang kilo yung limit sir? 1 to 2 mo po. So, ato mong kilo per tao? Opo. Kasi po malugi kaya po kayong 45 po. Bakit ka no? Kasi po ano po, dumugan na rin tao, bigla lang man niya, uling tatakot, lapot, ang balo, kapila malift-date ang price cap, alano po kasalihin ang magandang presyo. So, wala mo, may kontrola naman po rin kaya katamong retailers, at saka ditak mo po kami. Pero, bakit ating retailers makapag-offer mababa? Nung itang katuliran, itang selida, kitang matas halaga. Ma'am, actually, atin tamo pong interview ka rin, mismo yung retailer in sinabi, tutuki kami mo po kitang sa amanwa na ng gobyerno, inya po limitado mo po in pwede ning gawan. Magkano niyo po binili yung 45? 180 po is 47.20. So, lugi po kayo? Lugi po kami ng 2 pesos and 20 centavos. Ito po 41, magkano niyo po kinuha? Kinuha namin po yan, 42 per kilo, bebenta namin 41. Yung 50 plus na puhunan, bebenta mong 45 to 42, mas malaki na yung lugi namin. Makanying katuliran. Ma'am, baka nano po ito? Nano po yung talagang balampul alto kasi misdan lang ano rin retailers, magtindang abyas. Makanano po yung gagawan nyo para po abalo laganas ma-implement siya ini. Ang po pang makanano yung isolve itang problema na nitang mata siyang selida, malulugi la. Makanano yan po ita. Actually po ma'am, amit nila po retang association da po retang kaya katamong retailer po ating po representative from each municipality at yung po yung president yung magalang. Actually po atin la po kanong intact resibo para po magpatunin nung makanaan niya po halaga itang selida pong abyas. Sabi dapin po malulugi la po kaya tang tinakdang price ceiling po ning kaya katamo pong presidente. Kaya pumangutang la nung nano po itang subsidy ibigay na po ng gobyerno para karela banta po makapagkopla kaya tang lugi la nung sa kaaliman pong 2 kila po kaya tang karetang implement na po ng gobyerno. Kasi po in stock po limited mo pwede lang pong makapamisali, sabi na po, karetang 41 ng 45, onem pong eya po sufficient, eya po
magkalwat po ita pong karelang stock ipamisali po kareng consumers. O itang subsidy, nanong balita yung ketang subsidy? Opo. Nabon po niya, interview tayong Department of Trade and Industry, kaya ni po kay Central Luzon. Ingagawan na po kabang monitor da yung price kay market, mag-profiling na lang. O profile dala po ret ang retailers ta. Mo ita nga man wanang ma'am na intact na lareng resibo, kukuha na dala po ret po takay po computan da kano nung magkano po melugi da. O takay po yapin po ita ing bieda karela na subsidy. Subsidy. Oo. Pero ati namang kaya, ati namang ma'am. Kasi kening balitang ikwa ko, mag-allocate la ka ng 2 billion. Ne? Pero mag-allocate la pa. Muli na sabihin, ala pang allocation. Kanya niya, ma'am? Yes, ma'am. Wala pa pong linwal pong guidelines po o kaya po instruction na atin na po ketang bibiyada pong subsidy. So, working process ya pa po ita pong bibiyada po ng gobyerno para po kareng retailers tam. Okay, ma'am. Lalo kung gawan nyo karetang dakpan lang, detang anti mo ali tutoke ketang price cap. Dakpan la reta, nanan lang. Actually, ma'am, ala pa pong instruction kaya kami. Kumbaga po, mag-report kami mo po, kuha kami pong document, photos, nanla po rin existing price pong makalagay po kayong market. Kaya po makanita po, mag-submit kayo po report.